وبكده اكون شرحت المنهج كله، ودي تالت مرة اشرحه فيها. انا بجد تعبت منكم. مستر ممكن تعيد المنهج كله من الاول عشان مش فاهمه؟ بس كده؟ ده انا عينيا يا حبيبتي. وطبعا يا شباب احنا لازم نبقى زي البنوته دي، واللي مش فاهم اي حاجه يقول لي وانا اشرح له مره واثنين وثلاثه. هو انا ليا غيركم؟ طب يا مستر انا كنت عايز. لا هي مش قصه بقى، احنا مش في حضانه. اللي مش فاهم حاجه مع انه ما فهم. ما انتوا مش لازم يعني تفهموا كل الدنيا بروح امكم. انا كنت هقول اني عايز اديك فلوس الدرس يا مستر. يا حبيبي يا ابني، ده انا كنت بهزر معاك يا حبيبي. مستر يا مستر. ولد، انت ازاي تنادي عليا وانا بتكلم مع ابني حبيبي وتلميذي القدير؟ حضرتك انا كنت هديك فلوس الدرس. يا ابني ده تندهلي في اي وقت براحتك. ده انا المستر بتاعك. وانا كمان يا مستر جبت فلوس الدرس. ايه ده؟